හයි යාළුවනේ කොහමද කට්ටියම හොඳින් ඉන්නවද? ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් හොඳින් ඉන්නවා. අදදී අපි සුපිරි ඔෆර් එකක් ගෙනලා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බ්ලවුස් එකකට අඳින්න පුළුවන්, ටී-ෂර්ට් එකකට අඳින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන සුපිරි මැටීරියල් එකෙන් තමයි ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන බ්ලවුස් 6ම වෙන්නේ ඩිනාර් 5යි ෆිල්ස් 250යි. කාට හරි ඕන අපිට කෝල් එකක් දාන්න පුළුවන්. අපේ නම්බර ඇවිල්ලා 56 67 48 17. ඒ වගේම අපේ කඩේ දිනවා පර්වාණිය කතා හතර මෙන්ගෝ හයිපර් එකේ ෂොප් නම්බර් 22. මේ වගේ හොඳ යදෙන මැටීරියල් එකක් තමයි ගෙනලා දෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ soft cool මැටීරියල් එකක්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා කෑලි 6ම වෙන්නේ ඩිනාර් 5යි ෆිල්ස් 250ක් විතරයි. කාට හරි වෙන අපිට කෝල් එකක් දාන්න. நாங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து சூப்பர் மெட்டீரியல் தான் கோந்திரோம். இதே மாதிரி அழகான பிளவுஸ் 6 பிளவுஸுக்கு வந்து 5 டினாரும் 250 ஃபீல்ஸ் மட்டும் தான். யாராவது தேவையான கால் பண்ணா என் நம்பர் வந்து 56 67 48 17. அதே மாதிரி எங்களோட கடைக்கு வந்து பர்வானியா கதா 4 மெங்கோ ஹைப்பர் ஷாப் நம்பர் 22 யாராவது தேவையான வந்து எடுக்கோ மேலே நல்ல மெட்டீரியல் தான் கூல் மெட்டீரியல் யாராவது தேவையான எங்களுக்கு கால் பண்ணுவோம். සුපිරි ඔෆර් එකක්. ඉතින් කාට හරි වුණා අපිට කෝල් එකක් දාන්න. අපේ නම්බරේ 56 67 48 17. ඒ වගේම අපේ කඩේ තියෙන පර්වානියා කතා හතර මෙන්ගෝ හයිපර් ෂොප් නම්බර් 22.